Tak syuting Mbak E. Oh, izin Mbak E. Aku nek duit 1 juta, 200 juta harapan. Duit MM manuk. Ora entuk tol 3 meter wis arep balik. Wah. Nih. Beget ra apa-apa. Aja lali bos, mampir nang channel Super MSJ bos. Iya. Bantu saya subscribe. Apa subscribe? Ikuti terus video kita bos. Jangan lupa like dan share. Jangan lupa bos, like dan share. Dukung channel kami. Biar channel kami bisa berkembang bos, seperti channel-channel yang lain bos. Siapa? Terima. Oh, terima ya. Ngomongnya kan ai lucu. Iya. Kayak sering Gene lucon. Kena tun barang. Kena tun barang deh. Brondolane bos. Mantep. Brondolane cantik-cantik. Ini kalau dijual 1.500. Kalau dijual 1.500. Oh iya. Meneng jauh iki. Muatannya ter 1 bos. Tapi 15 ton. Wah, habis dicuri. Tinggal tersambung. Ini kurang buahnya habis dicuri katanya. Tapi ter 1 ini beratnya udah 10 ton paling bos. Soalnya brondolannya bos. Mantep. Ini ustadznya yang ngetir. Ustadz Jarno Al-Bukhari. Ya urung toh, Cuk. Urung, sik adoh. Ya sam. Sapa ngerti kesampar kesandung. Ini sapamnya ini, Pak Bos. Sapam real. Proses pengamparan brondolan. Balik deh. Bang. Muatnya deket kantor ini bos. Itu pupuknya. Sopo? Mugek. Siji kancing. Siji kancing. Iya. Bolu papat. Tinggal 1 ini bos buahnya.
besar jumbo. Wow. Jangan lupa bos, ikuti terus video kita bos, biar semangat bikin videonya bos. Di channelnya Supar MSJ, Facebook dan YouTube bos. Kalau mau lihat di Facebook atau di YouTube bos ya, channelnya Supar MSJ. Tak syuting bae. Oh, isin bae. Anu menara. Mangklek. Wah, serampung bos. Oke, sing tukang luru brondolan ke. Luru nang isor maksudnya. Wah, muatane tir siji bos. Tapi berate iki wis 10 ton iki bos. Brondolane soalnya bos. Mantep. Oke. Aja lali bos, mampir neng channel Supar MSJ bos. Biar semangat bikin video bos. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.